Ja sam Orhan Lujnović, magistar ekonomije i univerzitetski specijalist za korporativno upravljanje i strategiju. Zadnjih 15 godina, koliko traje moja profesionalna karijera, iskustvo sam stjecao uglednim međunarodnim kompanijama, kao što je Coca-Cola, kao što su Podravka, a zadnjih 7 godina intenzivno radim na području poslovnog savjetovanja iz marketinga i iz prodaje. U AAA-u zadužen sam za sljedeće treninge. Dakle, za sve treninge iz područja marketinga, kao što su upravljanje vašim brendom, upravljanje reputacijom, merchandisingom, upravljanje kategorijama i izradom marketinških strategija. A također, ono što vam mogu ponuditi su i specijalistički treninzi iz naprednih komunikacijskih vještina, dakle kako postići to da vaš utjecaj se proširi, da druga strana uvijek kaže da, napredno rješavanje konflikata i ono što bismo posebno istaknuli su aktivno slušanje i još nekakve druge te komunikacijske tehnike. Ja sam jako zahvalan AAA-u da mi je pružio priliku da onda s vama danas podijelim nekakva svoja iskustva iz ove svoje poslovne prakse, upravo u vidu znači upravljanja kategorijama, merchandisingom i internetskim nekakvim marketingom. Dakle, upravljanje kategorijom proizvoda. Ono što ćete vidjeti je jedna demonstracija. Demonstracija jednog programa koji smo smislili da maksimalno stvarno zadovolji sve vaše nekakve poslovne potrebe. Ovaj program upravljanja kategorijom sastoji se od 3 dana. Prvi dan je prezentacija, ajmo reći, nakon nekakvog teorijskog dijela upravljanja kategorijom. Dakle, koje su to dobre strategije, kako maksimizirati prodaju po kvadratnom metru, što je zapravo osnovni i cilj dobrog upravljanja kategorijom. Drugi dan je izlazak na teren. Dakle, vi i ja zajedno obilazimo prodajna mjesta i ono što smo u prvom danu naučili, gledamo na koji način je implementirano na vašim prodajnim mjestima. Nakon toga vraćamo se u kompaniju i onda napravimo plan egzekucije. Plan egzekucija promjene, a to je 3. dan. Dakle, 3. dan kreće ozbiljna rovovska borba. Svi zajedno zasučemo ruke i krenemo u to da malo preslagujemo vaša prodajna mjesta. Dakle, tako je zamišljen ovaj tu program upravljanja kategorijom. Ono što ću vam ja danas prezentirati je ovaj teoretski dio i jedan case čisto toliko da vidite onda kako bi zapravo konkretno to izgledalo na vašem samom prodajnom mjestu. Dakle, upravljanje kategorijom. Dobra praksa upravljanja kategorijom kaže zapravo da uvijek postoji nekakav rat. Kakav rat? Pa rat između nas kao proizvođača i rat između trgovca. Trgovci hoće ostvariti, maksimizirati svoje prihode, pa nas onda stiču sa nekakvim rabatima koje moramo dodatno dati, a mi s druge strane naravno to ne želimo. I zapravo nije teško ostvariti, odnosno nije lako ostvariti osnovnu pretpostavku dobrog upravljanja kategorijom, a to je partnerstvo između trgovca i proizvođača. Mi u Coca-Coli imali smo poprilično puno problema da sa našim glavnim kupcem, a to je Konzum, ne dođemo u ovu idealnu situaciju. Mi smo naime njih pokušavali uvjeriti da sve one promjene koje mi predlažemo u upravljanju našom kategorijom, da će njima donijeti povećanje profita. Na kraju smo se dogovorili da prvi korak bude jedno istraživanje, gdje su oni nama dali šansu da u praksi testiramo ove naše ideje. Pa, na primjer, istraživanje se sastojalo od toga da vidimo koliki postotak prodaje dolazi od dodatnih izlaganja, a koliki postotak prodaje dolazi od police, dakle od izlaganja na samoj polici. Jer naravno mi smo tvrdili dajte nam što više dodatnih izlaganja. Oni su rekli ne, to se nama ne isplati. Nakon mjesec dana tog istraživanja pokazalo se zapravo da čak 60% od ukupne prodaje unutar tih mjesec dana je došlo upravo iz dodatnih izlaganja. I to prvo istraživanje zapravo bilo jedno onako ključno koje je probilo tu nekakvu barijeru. Jel? Nakon toga smo i mi njima počeli pristupati onako ne više kao dva protivnika u ringu, jel, koji se pokušavaju odmjeravati snage, nego smo stvarno shvatili zapravo da imamo isti cilj, a to je
da maksimiziramo prodaju po kvadratnom metru upravo na tom prodajnom mjestu i upravo u tom trenutku. Nakon što izanaliziramo kategoriju, pa vidimo sve neke relevantne parametre koji su nam potrebni za dobrim upravljanjem, a to ćemo isto vidjeti u nastavku predavanja, dakle, onda nam dolazi do strategije kategorije. Ok, kako ćemo sada konkretno tu kategoriju primijeniti na samom prodajnom mjestu? Taktike i implementacijski plan. Sad, u velikim nekakvim kompanijama, za svaku od ovih tu faza, postoje jasno definirane odgovornosti. Međutim, u ovim našim skromnim okolnostima to je malo drugačije, jer najčešće šefovi odlučuju za definiciju i ulogu kategorije, a onda mi, srednji menadžment, onda se bavimo sa svim ovim tu ostalim nekakvim fazama razvoja kategorije. Da mu stvarno pomognemo da on zadovolji svoju potrebu odmah, a nije da mora ići okolo i zadovoljavati i gubiti vrijeme zapravo. Evo vam primjer, ja sam radio za Knauf isto i onda smo imali sljedeću situaciju. Da kupac, sada pričam o robi koja se upotrebljava za male kućne popravke. Dakle, kupac koji dođe u nekakvu tu specijaliziranu trgovinu gdje se prodaje između ostalog i Knaufovi proizvodi, on dođe sa željom da popravi nešto u kupovini. Da bi on to napravio, nema vam u takvim trgovinama prostor sve za kupovinu, sve za kuhinju, sve za dnevni boravak. Nego imate posebno keramiku. Pa unutar keramika, vanjska, unutarnja, ovakva, onakva. Pa onda imate praškaste proizvode. Pa unutar tih praškastih proizvoda imate i nekakva ljepila, imate nekakve fuge. Znači, kupac mora, da bi zadovoljio jednu potrebu, mora obići cijelu trgovinu, tražiti, gubiti vrijeme, bez asistencije, jer naravno uvijek je manjak nekakvog prodajnog osoblja, nervirat se, pritom nemate adekvatnu uslugu u smislu konzultacija. Ovo je sad već dio lagano, ulazimo u merchandising. Nas su konkretno ti trgovci molili da imamo što više nekakvih edukativnih, promotivnih materijala, jer se pokazalo zapravo da kupci, kada dođu ispred police, ne znaju kako se nekakav proizvod upotrebljava i čemu se služi. Ona mala deklaracija koja je pisala, naprosto im nije bila dovoljno da zna kako nešto mogu aplicirati. Dakle, zato naglašavam stalno da kategoriju trebamo posložiti iz perspektive kupca i da većina onog što kupac percipira kao dio neke kategorije zna stvarno biti razbacano po dijelovima trgovine. I onda smo napravili jedan pilot projekt gdje smo jednu od 15 trgovina tog našeg kupca smo posložili po tom principu. Dakle, sve za dnevni boravak, sve za kuhinju, sve za kupovinu. I ono što moram priznati da je uslijedilo značajno povećanje prodaje, s tim da to na kraju kupac nije implementirao iz sljedećeg razloga, zato što unutar tog samog kupca su postale poprilično onako jake frakcije i struje, kao, mislim da će vam to biti poznato, moderna struja i tradicionalna struja, I eto, ova tradicionalna struja je ipak prevladala. Ali ono što se pokazalo definitivno je da kada god smo u dilemi ili kada god mislimo da bi trebali nešto napraviti da povećamo našu prodaju, zapravo samo trebamo se okrenuti perspektivi kupca i pitati šta je to što kupac sam želi i traži. Dakle, kada radite analizu kategorije, osim što trebate napraviti sve one analize iz ovih prethodnih slajdova, svakako biste trebali za svaki vaš SKU vidjeti šta je to dobitnik, šta je to potencijalni dobitnik, šta je to gubitnik i šta je to generator prometa. I sad za svaku od tih pojmova sam vam dao i uvjete koje on mora zadovoljiti. Dobitnik. To je proizvod koji ima visok profit i visoku rotaciju. Zašto je dobitnik? Ako ima visok profit i ako se često kupuje, znači puno novaca zarađujete upravo na tom proizvodu. Potencijalni dobitnik. To je proizvod gdje imate visok profit,
ali rotacija nije niska. Dakle, ako sa vašim strategijama upravljanja kategorije povećate rotaciju, zarađivat ćete više. Gubitnik. Nizak profit, niska rotacija. Malo zarađujete i rijetko se kupuje. A zauzima mjesto. Dakle, imate oportunitetski trošak. Oportunitetski trošak da na taj dio trgovine niste stavili dobitnika ili potencijalnog dobitnika. I generator prometa. Nizak profit, ali visoka rotacija. Dakle, to su pravili nekakvi jeftini proizvodi koji zato što su jeftiniji privlače pažnju i često se kupuju. Jel? Tako da možda imate nizak profit u apsolutnim nekakvim iznosima, ali zato što se često kupuju, ipak vam čine onako poprilično lijep dio vašeg prodajnog kolača. Preporuka, dakle, da klasificirate sve šifre ili sve vaše SKU-eve u skladu s ovim tu načelima kategorije menadžmenta i ulagati u šta? U potencijalne dobitnike, naravno, štititi dobitnike, koristiti generatore prometa kao mamce za kupce, zato što, pogotovo danas u ovo vrijeme, ja ne volim ovo zvati recesijom, nego zovem vrijeme promjenjivih tržišnih uvjeta. Nekako ipak mi daje onako nadu i optimizam da će se stvari promijeniti na bolje. Jel? Dakle, zato što su jeftiniji da privučete kupce s njima, ili da se stvori efekt, vidi, ovo je nešto što si ja isto mogu priuštiti, dakle nešto iza mene. Ja kada dolazim kao konzultant u nekakvu kompaniju, prvo što radim je ovo tu. I onda ono što se ispostavi je zapravo da, evo, jedna kompanija je imala 3000 šifara. Od tih 3000 šifri, pa jedno 1200 su vam bili ovi tu, gubitnici na kraju. Pitam ja, dobro, zašto za toga niste riješili? Onda tu sad krenu razlozi, pa kao tipa, pa možda će krenuti bolje, pa mi planiramo ulagati u njih, pa to je proizvod koji smo razvili, ne znam, jako smo puno vremena trošili da ga razvijemo, ali eto, nije još došlo vrijeme da ga podržimo, ali planiramo ga podržati. Ako ga do sad niste podržali, nećete ni od sad. Ja kad sam bio u Podravci, nama su isto tako došli konzultanti i sa ciljem da Podravka vam ima negdje tako 7-8 hiljada šifre. I cilj je bio određen za 30% smanjiti šifre. Dakle, mi svaki od nas kategorije menadžera smo morali ponuditi one šifre koje se bez problema mogu izlistirati. I tu ima bilo jako puno emotivnih nekakvih odluka. Doduše, moram priznati, neko od mene, ja sam, nema što nisam iz Koprivnice, iz grada gdje je Podravka, dakle došao sam iz Zagreba, relativno sam kratko bio u Podravci, meni to je bilo jednostavno za napraviti, ali mojim kolegama moram priznati nije. Jer su se emotivno vezali za nekakve proizvode. Šta još od analiza trebamo napraviti? Ovdje sam tu stavio poprilično puno analiza. Dakle, tržišni udio, naravno, jel? Trendovi, da li nešto raste ili pada. Koji segment raste, a mi nemamo adekvatan odgovor. Recimo, to je bio velik problem za Coca-Colu, ili rastao segment ledenih čajeva na bazi brusnice. Brusnica inače u prehrani je onako jedan čudotvoran dodatak. U sve se stavlja, jer ima jako lijep imidž, da je to nešto zdravo, da je to super, pa ćete vidjeti to i u čokoladi, i u pićima, i čajevima, jel? Bog te pita gdje više ta brusnica na kraju neće završiti. I mi smo vidjeli da segment ledenih čajeva sa brusnicama rapidno raste. Međutim, Coca-Cola, to smo vidjeli dok sam ja bio u Coca-Coli, dakle 2004. godine. Tek prije 2 godine je ona lansirala taj proizvod, ali ne sa potpunim okusom brusnice, nego brusnica kao jedna komponenta. Jer kompanija naprosto nije imala formulaciju. Dakle, istraživanje i razvoj nisu imali adekvatnu formulaciju da se ponudi tržištu. Studena je uletela na to tržište, ona je bila prva koja je izbacila
taj ledeni čaj s okusom brusnice i osvojila 10% dodatnog tržišnog udjela. Samo zato što je imala adekvatan odgovor da zadovolji adekvatnu potražnju koja je postojala. Ovdje ima poprilično puno analize, ja vam naravno neću prelaziti kroz sve, bi to predugo trajalo. Dakle, analiza prilika jaza na tržištu. Tu gledamo kakva su trenutna ostvarenja kategorije u smislu tržišnog udjela, rasta tržišta i da li su sadašnja pozicija i sadašnji trend prehvatljiv s aspekta uloga kategorije. Ali zapravo možda, evo, to vam ovako konkretno onda izgleda. Imate dobitnika, imate spavače, upitnike i imate prilike. Imate krugove, naravno, ali krugovi su veličina svake od kategorija. Spoljašnji izgled auta, kočnica, motornog ulja, zatim dodaci za kamione, baterije, unutrašnji izgled, ovjesi. I ti krugovi, oni odražavaju stvarnu prodaju. To je u Excelu moguće napraviti putem određene funkcije.